Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Siyabingelela, ubingelela Babu Dokotela, Babu wesizwe ojabulile ufana omuhle ehlelo omlungu. Yeah, this is my graduation gown. Le gown lena cishe ngakhuluma indaba. Yeah, le gown lena, yeah, akisho lutho ngayo. Bayaziyo. Babu Dokotela, Babu wesizwe ojabulile ufana omuhle nje ekhehla umzuku lamancengesi. Namhlanje sithi asithathele ithuba leli ukubonga isupport enisinika yona. Sisho ukuthi uBabu Dokotela la senza khona ngisebhilidini ekuthiwa iNedbank House Building. Umgaqo esekona is number 72 Dennis Harley Street or ngamagama amadala is number 72 Queen Street. Or failing to do that, faka ku-navigator uthi number 30 Albert Street, izokuthatha i-navigator ikubeke exactly kubaba uDokotela umfana omuhle njengekhehla omlungu. Lana njengoba lapho semdala angikusho lokho, I consider myself lapho semdala because ngicabanga i-mentorship yami since ngisa mentorship ubaba Magwaza 1996 kuze kuphusha baningi abantu abadlala igalelo elikhulu kumina ekutheni ukuthi namhlanje ngikwazi ukuthi ngithi declared ngenyanga self-proclaimed Babu Dokotela, self-proclaimed akekho uthenga Babu Dokotela kenze ukuthi kungafiki kwena njenge-insult, self-proclaimed ukuthi Babu Dokotela. Ngifundiswe into eziningi emthini, okuyigalelo lami ke namhlanje kufuze ukuthi ngikubuyisele kunina engikufundile. Lana into engifuna ukunifundisa kakhulu yona, sinabantwana abangena entwaseni mebephuma bangaphumi namabhuku, mebephuma bakwazi ukulapha, mebephuma baphuma nemithi yamagobongo nani. But at the end of the day sibabiza ukuthi nje bangabalaphi bendabuko, even bengamathwasa endabuko kodwa bagcine sebebizwa ngamalaphi abendabuko. Asike sibasuseni ke ekubeni amathwasa endabuko babe abalaphi bendabuko through learning kule channel. Zimbalwa ke izinto engizozithinta ezobe zifundisa wena ngekulashwa ngamakhambi esintu nokusebenza imoya ngamakhambi esintu. Lana ke uBabu Dokotela ufuna ukukhuluma nomuntu othi, Babu Dokotela, ekhaya ayikho into evumayo ukulunga. Babu Dokotela, ngiyinyanga ngiyabizwa ngemzini yabantu but ngithola ukuthi kumele ngongenisa abantu abadala njalo kuhleza kushoda emuva. Yonke lento iyadinga ukuthi siyi-empthishe, siyiqhamukele ngazo zonke indlela mekuthi ikhona indlela yokuthi siyiqhamukele. Manje ke siyasebenza ke ngifuna ukuthi wena othi unebusiness, siqale nje wena othi unebusiness ubize inyanga ukuthi izokungenzela abantu abadala. Inyanga ima ifika lapha kuwena izocela ukuthi uyibekele iziphuzo, wenze iladi, ubeke zonke iziphuzo, kube khona ubhiya, kube khona udrinki, kube khona amaswidi, kube khona ubanana, mase kube khona imali emhlophe. Lana ke into esizoyenza ke ilena ke dlozi, lento uzoyibeka la umuntu osuke enebusiness, ebhizinisini yakhe lento asuke eyidayisa, lento asuke yenza, ngicela lo mali le athathe lo mali ebhizinisi yakhe azoyibeka la ngesoso la kuphambi kwaleli ladi. Thereafter mase bube khona ku utshwala besintu, mase ngithengela inyama ekuthiwa i-T-bone steak meat ibe nethambo. La ke into esesiyenza ke lana ke uzofika ke umelaphi wendabuko. Uma efika umelaphi wendabuko uzofika yena acela ukuthi umthengele futhi inkukhu namakhandlela amabili amhlophe. Usuwathengile ke lamakhandlela lawa usiyafika kumelaphi wendabuko. Wena melaphi wendabuko lana uzolungisa umsebenzi womuntu owonakele ngenxa ukuthi uthe umethatha ibhizinisi wathatha izinto ezithize ezizokhiphela idlozi lakhe ngaphandle, ngoba kunezigubhu enizilandayo but eningazi i-concoction yazo ukuthi yakhiwe ngani. Kunesigubhu esifaka ithambo lemfene, esifaka ithambo lebhubesi. Lezo zinto lezo zithi ditha idlozi, ziyalisabisa idlozi alisondeli kakhulu kuwena unless kuzofaka ibhubesi kufakwe ingwe. Izinto lezi zidonsa idlozi. Ngifuna ukuthi ke manje sesiyalungisa ngoba phela kuningi uhamba amazwe ucatshiwe futhi uphelele zengcapho. Manje siyalungisa ke idlozi. Umelaphi wendabuko into engiyifuna ukuthi ayenza ke uma efika lapho kuwena, ngicela angithathele lo muntu esubiza ukuthi umhlwazi wedlozi. Athathe umhlwazi wedlozi awufake emlomeni.
impande yakhona ayifake emlomeni athathe inkukhu aphumele nawe ngaphandle mase kuthi ngaphakathi egcekeni uzoshiya uzocela umfana ukuthi akaphumele ngaphandle komuzi afika ahlabe ngesipedi akhiphela ngaphandle ahlabe kanye ngesipedi ayikakhulu mase ke wena uzoshiya ikhasi lombhangabhanga nomgogo wenhlanya umgogo wenhlanya usike kube into engangelunga nje lingaka ubeke phezulu kombhangabhanga mase ke wena uphumela ngaphandle ke nokomuzi lapha ngaphandle komuzi uphuma nje ukhanyisa amakhandlela awu2 lamakhandlela awu2 lapha phakathi ngifuna ungibekele ibhakede uzolifaka amanzi yaka lento yenza ulalela ukuthi ngithini faka amanzi umuse wena njoba njengesangoma njengenyanga uzoyazi lento engisho kufuneka uthole umuthi sikuthi amakhosi abongcamase adliwa zimamba uyazi ukuthi ngithini ngisho njalo kuwena okusho ukuthi ke amakhosi akhungiwe lamakhosi lawa usuzowathatha ke icapha into engangesandla uyithele ebhakedeni kuphumela ngaphandle komuzi nje lamakhosi abongcamase amile lapha yana alindele ukuthi wena njengoba uphuma uyayazi oyiphumele phuma nomuntu walekhaya omdala uma engekho omdala ugogo egula noma umkhulu egula noma eshawe stroke phuma nomntwana abamthembayo uma usuphume ngaphandle uma usumbamba ngesandla saka right umbambe wena ka left useze lesandla singapha umbambe bese ningaphandle uma usuthi ke uyakhuleka emakhosini abongcamase ukhuleke emakhosini abongcamase uyakhuleka emakhosini akini ususho isibongo sakini uma usuthi namhlanje sizongenisa amakhosi abakasibanibani usuyasho ukuthi ngongenisa osompisi omphemba abakhishwa ngaphandle bekhishwa izinto ezikhona la ngaphakathi ekhaya ungaphandle njalo uzothi umuntu uthetha kanjani idlozi lomuntu ubongayena khona no angithethi idlozi number 1 ngithe siyakhuleka emakhosini abongcamase amakhosi abongcamase ulo muthi lo lapha ebhakedeni esufake kona siyawukhulekela ngoba sitheme sikulanda sawukhulekela sawuphahlela sawenza lonke ukuthi lo muthi ufana unespirit uyaphila ngalondlela umuntu uzosenza uqala ukhulume kona ukhuluma nje umhlazi wedlozi lapha phakathi emlomeni uzongena la uyiphethe wena lenkukhu uzongena nayo lo mntwana uzongena nayo lapha lo mntwana uma usungaphakathi egcekeni usuyamnika inkukhu uthi akayibambe yena ke senongena naye ngaphakathi usuyamdedela kusebamba inkukhu menifika lapha phakathi amakhandlela seniyaguqa usuyamtshela ukuthi akaguqe nogogo lo noma nomkhulu lokho naye abe seduza nabothu kwenziwani mase guqa ke sekubulawa inkukhu ke lenkukhu igazi lakhona kufuze ukuthi silifake la phakathi yangizwe ukuthi ngithini siyalibulala inkukhu igazi silifaka la phakathi uma sesiqedile uyabanika inkukhu uthi abayichuthe ngesikhathi beyichutha usuzocela ke umntwana uthi ka akakhelele utshwala bezizulu asicela ukukhuluma izulu akhelele utshwala bezizulu ngenkomishi usuyaphuma naye la futhi awumshilo yonke into ezawenza na usuyaphuma usuya kulela khasi lombhangabhanga elihleli ngaphezulu ubekeni umgogo wenhlanya uthatha lokutshwala lokubuthela laphezulu komgogo wenhlanya usuyamtshela kumfana lokuthi akadonse legogo lehlahla leli lombhangabhanga akhulume athi nina ke bosibanibani bakasibanibani wena usakwazi ukukhuluma lapha sekufuze ukukhuluma yini athi nina ningahambisana lo msebenzi esiwenzayo la ekhaya naku ukudla kwenu esinipha kona mina ke ngiyanikhipha ke ngusibanibani ngizalo usibanibani useyabadonsa ke ewumzukulu noma eyinkosana noma umagcino uyalidonsa lehlahla ulidonsela azofika lapha esigodini la enze khona lento le afike lehlahla alibeke lapha aphinde futhi lo umutshwala abuthele athi phuzani ke emakhehlane ezalwazi eningahambisana nomsebenzi ngapha ngoba kukhona abantu eningazwani nabo sizoloko sinilethela la nenyama yenu ke siyiletha lana uma sesuke sebuyela ngaphakathi akho nyama azoyiletha lapha nonsense la into esiyenzayo ke iyodwa ke ithi into angifuni lokubuka lento wena ufuna lokubuka lento lalela ukuthi ngithini ngiyakufundisa la I'm a teacher now ngiyakufundisa ngifuna ukuthi wenze nje uma ufika lapha ya usuyaguqa nenyanga iyaguqa akekho uhlala phansi siguqa soba ngoba inyanga uma ikusebenza yahlala phansi yathi guqa wena into zakho uzohlala phansi ngoba phela nangu principal nangu umuntu oyi-area lodonsa kuyena kufuze ukuthi aguqe nawe uguqe uguqe kuzokuhlaba amadolo la uguqe into esiyenzayo ke manje usubeka iplate la sithatha lenyama eyi-T-bone steak bayayithosa lapha abafaka amanzi abafaka amafutha abafaka sothi ufaka amanzi kuphela
kuthoswa lenyama le isiza la kuwena uma usuguqile la uyasho ukuthi nina nosibani namhlanje siyaniphakela nako ukudla kwenu siyacela ukuthi izinkulumo ezikhona nento ezimbi esike sazeza la ekhaya namhlanje siyazithi siyaziqeda ke siyazivala zonke sithi aziphele uzokwenza njena ke lenyama uyayiqoba before uyiqobe uzoyithela ngobhiya uyithele ngogologo omhlophe ngogologo bovu ngeCoca-Cola ngeSprite ngeFanta baphuza lawo lezo zibathanda lezo zinto labantu musu khutshwala bezulu nabuthele lapha phezulu lenyama kube inxova nje musu usuyayiqoba lenyama usuyayidla funa uyidle wena uzoyiqede kusala ithambo sifuna kusala ithambo la ithambo sizolishiya sokhuluma ngalo uma usuqedile lama sweet lawa nemali lena no banana lona kufuna ukuthi kumbozwe ngendishi izingane mase kuyavalwa la endlini zingathi mengena ziyibone lento ngoba akufuneki izidle inkukhu le izolala la ekseni lenkukhu le izobe siyaphekwa ibhoyilwe imihleshu ibili isikwa ingasikwa nje ihleshule ngezandla imisi siyadliwa amathambo awo futhi ahlanganiswe nale yathi bone steak lebe ngiyibalile ekuqaleni ebesibeke eceleni nanku umuthi phela lawa amakhosi aboncamasi ukhona unegas sesibuyela kulo yamuthi ke lo yami inyanga yami kufuna ingifakele ibhayilengwe iphathe umshanelo ifaka igqoke ibhayilengwe iphathe umshanelo imisi isibabiza 1 by 1 ke manje lento siyenze ebusuku ke manje 1 by 1 izolinda ukuthi kuhle isiyakubona ke lo kade iphume naye izomthatha ibeka amanzi la ibe ibhakede leli libeke la nalomuthi ikho umshwanele ithi nina bosibanibani siyanigeza manje nigezwa osbanibani inyanga imugomede izothi nigezwa ithina ke bagomede sizonigeza la ngamakhosi amakhulu amakhosi aboncamazi amakhosi adliwa zimamba bese afaze enyaweni amfaze emadolweni amfaze enkabeni amfaze esifubeni amfaze ebusweni amfaze amagumba eloke ejikeleza naye emile uma siseqedile uzobe semnika ibhakede esithi lento engiyenze kuwena ke sewuzobenza bonke ke laba abanye bazoloku beshintshana abesilisa bazokwenza abesilisa abesifazane benza abesifazane wena usuphumile lapho kade wenzane na kade ungenisa abantu abadala kade uhlambulula izidalwa kade uhlukanisa izidalwa lento uma thina singanifundisi njengabelaphi bendabuko izoloku inigqilaze njalo ngoba manje nigcina ezinye izinto ningazayenzi ngendlela efanele uthi omunye Babu Dokotela lento egcinine ayizohamba kube sathi mhlambe izofuna ukuthi ngilongo ivuselela impindolo ithi ayikho into ivuselelayo la ngoba labo bakhiphile bakhipha unomphelo but laba oba ngenisile ubangenise unomphelo uzothi umuntu Babu Dokotela kuze kube kufike ekutheni idlozi liyaphazamiseka lisuke liphazanyiswe yini liphazamiseka kanjani angikwazi nokulanda inyanga eSwazini eMozambique kaMhlabelengana izongicuphela ukuthi ungabikhona umuntu othintela amidlozi lonto it is a nightmare ukuthi ungacabanga into efana leyo because ubunyanga busebenza ngokuthakatha that's number 1 and lenyanga engakwazi ukuthakatha umfundisi oyinyanga nje loyo ngeke sisho ukuthi umfundisi nje oyinyanga loyo angeke uzomthathe njengenyanga ngoba inyanga ihambisana nokuthakatha ake silibheke ukuthi uma ke lona ledlozi leli lithathwa ikhona indlela yokulivika impendulo enkulu ithi ayikho indlela ongalivika ngayo ayikho indlela engalivika ngayo ngoba kuzohamba kulama video sinifundise ubuchwepheshe babathakathi ababusebenzisayo uma ngempela belithatha elenu idlozi ngalondlela ke akufuneki ngidlale ngani ngithi mina umwenze kanje hayi uzokwazi ukulivika idlozi ngoba ukuthi lingathathwa libo hleze belithatha as long isibongo senu besazi ukuthi sithini isibongo lapho ke umelaphi wendabuko uma ukuthi kunomuthi engitheme ngokubalula wangawazi noma wena ubuka le video uhamba yenyangeni inyanga imithi kunomuthi engawazi ithi ayiwazi umbangabhanga ayiwazi umgogo wenhlanya ayiwazi umhlwazi wedlozi sizimisela ukuthi nazo futhi lezo nyanga eziguqele eziko sizifundise futhi ukuthi hayi nanku lo muthi le enzana kanje ngoba ngizocela ukuthi wena oyisigulana ungazenzeli wena ngoba ngifuna ukukhumbule kahle awukwazi ukuzenzela wena ngoba kufuna kube imoto isibhajiwe ayizidonsi yona idonsa i-breakdown udinga omunye umuntu ozomchazela ukuthi akakwenzele kanje akahamba ukukhelela
amakhosi abongcamasi kodwa wakhunge abaphakamise ngendlela yakhona hayi ukuthi wena hayi ngisengizwile hayi ngizobusene ngiyenze no akusebenzi kanjalo edlozeni akusebenza ngoba ufuna ukuthi umuntu usebenze kahle ufuna noma ngabe uyakwazi ukuzenzela uthi ucela umuntu akucaphunele kowakhe hayi wakho Babu Dokotela babusizwe bawujabulile ufana namhlanje yakhe namhlanje ngisithatha inqumo sokugqoka njengoba bengizonifundisa ngemithi ngizoloko ngiqhubekile ngenomfundiso ekugcineni sifuna ukuthi ubunyanga lobu mesihamba siya kwalamathonga sibishiye kunani nikwazi ukuthi lento le esiyenzayo isale yenziwe asikhulume nawo namakhosi othi Babu Dokotela ngifuna amathwasa Babu Dokotela amathwasa kumina awahlali anziwa kanjani amathwasa uma sikwakhela amathwasa ufuna ukuthi ube namathwasa wenza njenakhe thatha ibhakede ulibeke phansi faka amanzi abe u-half ikhangethi ispoon usawuti ikhangethi ispoon ushukela ikhangethi ispoon ikhofi thatha itea bag uyiqhumisa uyifake phakathi yayizo into engisho ubhontshisi yonke into idlayo la endlini ifake la phakathi hamba uyongitholela umuthi omila eduze komfula akuwona umsenge kodwa nizowazi ukuthi ngoba lento ibucayi kakhulu ngeke sikwazi ukuyikhuluma njengoba enjalo ngoba angifuni ukuphazamisa umsebenzi wabantu bethongo and then uzothatha ke lo muthi ke lo impande yani yayazi lo mpande imile eduze komfula and wena uzobe usuyiphahlela ngoba kusuke khona isitimela samanzi kusuke khona ubaba omkhulu lapha uzothatha ke lo muthi ke loyo ke impande yakhona uzoyiqobela la kulo muthi lona musu uthatha uhlungu ufake la phakathi uthathe uqonsi ulifake la phakathi uhlale ufake ubhubhubhu ufake la phakathi lento lena ke uzobe usuyigovuza uhlanganisa then umuse ke ucwenga omunye ozowubeka eceleni lo ozowucwenga ke wona ke uzophalaza ngawo uma uphalaza remember ukuthi lamuthi ngeke ngikwazi ukunisho nokuntshela lamuthi lapha emfuleni umsebenzi wethu ngofuna singawudayisa uzobeke wena ke usuyaphalaza la uphalazele lana uma usuphalazile uzothatha lento le ngizwe kahle uzothatha lento le ukhumbula ukuthi sifaka uhlungu lapha phakathi sifaka ubhubhubhu umuthi esengukhohliwe ufuna sifaka umaguqu sifaka umphenduli sifake amafutha omhlaba kulomuthi then uyayiphalaza lento uyayithatha lento usuyayihlukanisa uyothola indawo ebhizi ufuna ukuhamba uyichitha khona endaweni ezikude uyichitha khona ema-taxi rank uyichitha khona abantu abayinyathelile lento iyakhuphuka umuntu oyinyathele lento iyakhuphuka imikhuphuka lento yenza ukuthi umuntu akuphuphe mase ezothwasa kuwena akuphuphe mase ezothwasa kuwena akuphuphe mase ezokuthwasa kuwena but kusuke kulo yamuthi lo lapha omile lapha emfuleni ngoba uyasho umunyatheni uphupha amanzi kodwa umephupha amanzi wasiwaphupha wena yilonto ke suke siyakhile ke lonto lo yakhiwa kanjalo ukuthi amathwasa nje ayakhiwa nanokuthi ke angakuhluphi ke asikwazi ukusho la ku YouTube ukuthi wenza njani uma ufuna amathwasa athobeke kuwena angakuhluphi angalwi angamithisani athembeke nje kuwena asikwazi ukusho lo kodwa ke umuthi osebenza lapho uwodwa kusuka ugobho kusuke kubhoqo ngoba ugobho kunela barbenze kusuke kubhoqo uthatha ubhoqo nje kuphela uqobe asisadluleke lapho ngesisakwazi ukusho ngoba kumele ukuthi noma ngabe sina i-channel but singalimazi umsebenzi wasethungeni Babu Dokotela babuyisizwe bawujabule mfana omhlanje yakhe lona umzulu wamancikisi siyabonga ngena ku WhatsApp uthi Babu Dokotela kusafuna ukufunda more uzofunda siyabonga Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga, ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane, beze bhizinisi lakho, uBabu Dokotela, engakusiza, akunikeze isipoki, siyabalanda abantu, bakhuluma ngebhizinisi lakho, ndawo zonke, begcwale, ebhizinisi lakho, shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816.